nengilinika khona ukuthi inkosi uJesu ngalobu usuku akhashelwa ngabo wathabatha isinkwa wabonga wasihlephula wathi lokhu kungumzimba wami ohlushulelwe nina lokhu wenzeni ngokuba ningikhumbule. Jesus. Sikule nkonzo bazalwane isikhathi se remembrance ukumkhumbula uJesu ngenxa yomsebenzi awenza. Ngaba sikho kule ndawo ukuba umsebenzi azangawenze. That's why we're here. So bazalwane sizohlanganyela kule ndawo yesidlo senkosi ngoba umsebenzi obalekile nayo yonke imisebenzi uJesu akayenza. Apostle Paul ke, this man from Tarsus, ukhuluma lamazwi baleli bandla laseKorinte, uyaphendula eminye imibuzo yayisikhombisa ababeyibhekise kuyena, kodwa lo kwakumbuzo wawubuzwa kakhulu maqondana nesidlo senkosi, ngoba phakathi kwaleli bandla laseKorinte kwakhona abanye babo isidlo senkosi noma igazi likaJesu babelithatha njengegazi eliteral, alibonga igama lenkosi. Nawo ke bathandekayo uMpostoli Paul ke uthi lokhu ngokuba mina lokhu ngakwamukela enkosini. Ngamanye amazwi mebabhalela ubavezela isipho esivele enkosini ukuthi lokhu kahle kahle akakutholanga nje kodwa wakuthola enkosini. Siyazi ke bazalwane ukuthi uhambo kaPaul azange ambone uJesu physically futhi azange ahambe naye, kodwa ke siyazi ukuthi kwaba nento ekuthiwa wambona in the form of a vision, wambona embonweni. Then ke uMpostoli Paul la khona wathola khona iziqu ke noma singathi izimendlela zokuthi abe umpostoli engabizelwa kodwa amaJuda kodwa umpostoli wabezizwe.